Ben seni handay balada oyladım hele. Koysam ukame. Aka kişi kıyallanıp etmedi aka. Kıyallanıp gittim deydi. Ben seni normal bala dep türdüm hele koyayım Murat. Ne oldu aka? Ne oldu deydi öyle ne? Murdum balta kesip ettik öyle. Ne oldu? Tınçılık aka? Tınçılık emez da İyi. Ben seni yukam dep türçülem. Turava uşu meni yukam bolot dep türçülem. Başkalardan özgöçölenip El Murat demeyi multik de verkeletçilem ha seni ha ya. Aka? Ya multik de verkeletçilem. Ben seni normal multik eken desem sen Shrek multik ekensin ha ya. Gönlüm çok Gönlüm çok. Bu şereye çık oğlum. Menin çike konsertine kuş gelip sizler demey. Kaleye geken ve gözün konserti biz gelesem öyle. O şey aytmayız mı? Ben aytayın desem özünüz kim ketip kaldınız da? Emin baklayım, Bings'in aytmasın hemçe. Bro, ben seni жақсы görüm ben. Multike. Rahmat. Neyim жақсы görüm bilesin mi? Yok aka. Sen bunday удобный balasından multik. Bunday kiçinekey, giyimdi daha az giyesin. Bunday tamak cebeydili koyuveresin. Bolsa jeysin, bolmasa cebeydili koyuveresin. Kapa dele bolboysun köp nerse geçe. Anan keyin başına da ketip otkanda batpay kalasın bu. Запасканын ордуна деле кетип бересиң. Тура ошондой жактар жагат да сеничи. Тамак деле аз жейсиң, кийимди деле бүт жагың топ келишке каласың да сеничи. Рахмат ака. Сени жакшы көрөм группадачы. Мен де жақсы көрем ака. Бирок мына группада кимди жаман көрөм билесиңби? Жоқ ака, ким? Ким ака? Ким о Тынар аке бар го? Адам эмес да. Жөнүнчө ууп калсам эмне кылат? Ууп калсам эмне кылат? Көрүп калсам эмне болот десек? Жаман сүйлөйсүз. Мен билем ой. Тынар акенин жанында сен адамсың да. Чындаппы? Чындап эле айтып атам мен калбай атат дейсиңби? Мен билем го Тынар акен кандай адам экенин. Ака, мен али группага жан кирген үчүн Тынар аканы жакшы билбейм да ака. Мына мен сага айтып берейинчи. Мына сен тамакты аз жейсиң да. Тынар акен тамак жейт. Приятный же. Чал. Адамдын мындай бир кыз, мына Тынар акенин бир күндүк жеген тамагынчы. Уй жей турган болсо жарылып өлүп калат. Ашып бересиз так. Чындап айтып атам. Тынар акени карап турсам, мындай тамак жегендечи эки жаактап жейт да. Эки жаактап жейт. Неге? Өткөндө сурадым да. Тынар аке, неге эки жаактап жейсиз? Бирле жагыңыз менен жебейсизби десем, Каныбек бир жагы жөн эле барып келе береби дейт. Ойлорун көрсөм туура келе, жөн эле барып келе берет да. Майдараак чай дейт да ошондочу. Анан кийин Тынар акени карайм, мына карасам көзүнү кара, көзүнө. Мына 4 адамдын көзүнө өзүн алып алган да. 4 адам көз шарманда. Зайчиктин форасында бар го. Билет келсин го? Чоң а? Чоң да, тура кашын айтсаң, кашын. Мына чын айтайынбы? Тынар акенин бир жак кашы чалик сенин чачыңан чыкпайт. Өлүмчү? Мультик, Тынар акенин бир жак кашыны жамбылайчтама берсе нормальный чач болот. Тарап жүрөт да. Тарап. Ушундай жактар Тынар акенинчи. Өткөндө сурадым да. Тынар аке, сиздин атыңыз эмне үчүн Тынар болуп коюлуп калган дедим да. Десем мынтет, менин атым дейт, куштун атына коюлган дейт. Тынар деген куш бар экен. Тынар деген куштун атына коюлуптур. Мен укпапмын ака. Мен айттым эмес, сиз чымчыктын атына коюлса керек дедим мен. 120 килограммдык чымчык эмеспи? Мына сенин атың өзүңө жарашат да. Мына сенин атың Эл Мурат. Элге кызмат кылсын деп Эл Мурат деп койгон. Рахмат ака. Туурабы? Рахмат. Бирок сенин атыңан болбойт да. Неге? Эки адамдын атын коюп койгон укам. Эл, анан Мурат. Мына менин атым нормальный ат да, Калибек. Жок ака. Сиздин атыңыз деле эки адам аты экен. Кандайча? Мен досум бар, бирөөсү Каны, бирөөсү Бек. Жок, экөөбүздүн атыбыз го майлы. Бирок мен жанымда жүргөн бала бар го. Ким? Ильяс. Ильёзбу? Ильёз. Арбай калып тайган. Баягы сиздин шериңиз постоянно эсине жүргөн. Өмүрү семирбейт го, ийне жуткан иттей болуп жүрө берет го.
Al dostunuz ne tamak samak çeyivi. Tamak samak değil, tamak samak görgön mü desin? Altılı kara bir de iyi yaz de. Miyakızdaki bela var mı? Özü iyi yaz degen at özü tört ile damgadan mı böyle kursunca? Özü tört damganı zor götürüp şunu tam miyakızdan çeteli oldu. Orada dostunuz kança kadar çıkar. Kaçaklara çıkar tarasa görgön biri. Cama kızık dedi. Ötkenden müddeti. Ben yolda otursam men nege görüp ötket kaldım deydi. Kapı oldu. Ben oylaptım bir öcarım ben 5 yıllığa giyinip kovalas ettim öyle. O görse İlyas eken. Ötkende bir çoğun adam tamak içi otkan eken. İlyas candan ötket olsa cana adam oylaptır. Zubachska şu turbaydır çık çıkır. Anda adamlar olmaydı. Anday adamlar içi bitlen çıkırık da sen adam padam ne? Adam padam mesin de aytma değil mi Mutluge? Jamandır жақшыdır men dostum болады. Selam tören ya. Qanday dostum? Жақшы. Qachon gelding? Жаңадан бері отырам сен келіп қалған 5 жыл қадай болды. Ona elip oğunu şetrasa güldü bu. Ben ilminger ilip koyduğum, ilim koyduğum turam o şu ilminger boyunca. Bir de aytkan sözlerin bardığını uqtun mu? Uqtum. Mine dedin. Hayra men ne söyleyeyim ben ne dedim. Ayttım uqtum da. Uqsam niye qilay? Baram semirda dostum ben kişi. Sevmedin de ben bolmuş olsam ne qılayın? Şunda dostum ben bolganda öyle aytып атам. Ötkende basseynge barayın dedim. Turab. Basseynge barıp özüm жалгыз çömülüp atsam 160 kilogramlık bir sekerdele suyun çekesine çıkıp kaldım. Uşunu aytsam yedim var işe gitti az be. Ben suyun çekesine çıkıp kalmayla özüme çıkıp ketip atqam setke. Al sekirden. Oşanda öyle. Ava. Bir birisiga tam kalam dostum ben. Nege? Ne üçün atım İlyas? Sen bu kıynalmaya aytsam, kırgızca aytsam İlyas der. İlyas ele mi? Anda geçirip koydasın ben. Normalde atım var eken anda dostum. Proçum egoğum atına qaraganda men atım normaldi. O men egoğum atım kitepte bardı. Men atım kitepte var misal üçün. Jönököy adamın atı emas men atım. Paygambarların atı koydum, atынан koyulgan men. Anda geçirip koydasın. Sen özüne canaşık tüylü atım var eken dostum. Oldu geçirip koydasın ben. Biro, bunu bizden gruppada Narın ake var mı? Oşonun atını karasan seni. Narın degen atты uqqansın mı bir жерде? Uqqam, iki жерден uqqam. Qayerде? Narın daryasынан uqtum, anan keyin Narın akan özünden uqtum. Buna gördün mü? Narın degen darya da uçu turabı. Özünü daryaga tenger ne kılat deyim. Başka ya at kurup kaldı mı? Nege tengesin anan? Buna Kıtayda Kıtaylı Kırgızlar kamır okat var mı? Lapşa. Oşonun narın deydi ki. Kamır okattı Narın da şey. Aytam mine Narın akamlar pişman kamır kokşup turат. Görse oşo kamır okat kokşup. Oşonun atынан da koyup kalgan. Buna adaşpay koygun atenesi dağıçı. Adaşpay koygun. Narın ekeniçi atenesi çıkmay. Pişman kamırı kokşup duruyorsan hangi bunu narın kılıp koyalım deyip narın kılıp koygun da. Oşon için narın eken жақшылап sizler bayqasаңыздар bunday. Pişman kamırı kokşup. Pişman kamırı kokşup. Ne oldu? Pişman kamırı olsa dene zato jesen toyasın da. Bravo narın eken. Ya sizni jese emas, ko'rsam to'yasizlar. Ya shunchalik ko'zga jag'imdi size. Siz nar jaqdan kelayotganingizda Narın daryasi olib kelayotganday bo'ldi bu. Nil daryasi sharmanda bo'lib qoladi ekan. Siz shunchalik to'yimli odam siz. Ko'rgan odam, o'pgan odam to'yadi ekan siz. Bir o'yinchi ekan. Ne oldu sana emre? O'yinchi ekan. Aka, keng aka. Ne oldu? Ne oldu? Sal tuz betine çıkıyor bir de. Bir seni söğüp kamirgiçe, narın eken öp, kamirce geçer işte. Жақсы. Hayaktan geliyor da.